جماله الله الله حسن الجميع بخصاله الله صلوا عليه الله وآله اللهم sabanlahi Nabi Muhammad menjab tawakal mulia Abdul Muttalib peringkat Ka'bah sirana pegang salam alaika Allah balaghahu nabi kamalihi Allah kasyafa duja Allah bijamalihi Allah Allah husnul jami'u bikhisalihi Allah sallu alaihi Allah wa alihi Allah masaballahi Nabi Muhammad Mujab tawakal mulia Abdul Muttalib paling Ka'bah sirana pegang salam alaika Allah balaghahu nabi kamalihi Allah kasyafa duja Allah bijamalihi Allah Allah husnul jami'u bikhisalihi Allah sallu alaihi Allah wa alihi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Anam utusan Tuhan ke manusia penghulu umat Arab dan ajam generasi Tuhan yang tan mulia Allah balaghahu nabi kamalihi Allah kasyafa duja Allah bijamalihi Allah Allah husnul jami'u bikhisalihi Allah sallu alaihi Allah wa alihi Allah Nimbatun gajah lagi junjungan uras selanya Rabiul Ula tangkai 12 Nibang penyanyi pemulai alam lahir dunia Allah balaghahu nabi kamalihi Allah kasyafa duja Allah bijamalihi Allah Allah husnul jami'un bikhisalihi Allah sallu alaihi Allah wa alihi Allah yatim tan ayah dalam kandungan genda batuan kemenang kada urung tiga silahan tak cita nabi jangjongan kan urung kaya Allah balaghahu nabi kamalihi Allah kasyafa duja Allah bijamalihi Allah Allah husnul jami'un bikhisalihi Allah sallu alaihi Allah wa alihi Allah Sayyid Abdullah hanya tigapnya anak bangsawan Quraisy mulia Siti Aminah cukup indah pemajang jangan tatari rupa Allah balaghahu nabi kamalihi Allah kasyafa duja Allah bijamalihi Allah Allah husnul jami'un bikhisalihi Allah sallu alaihi Allah wa alihi Allah masaballahi Nabi Muhammad Mujab tawakal mulia Abdul Muttalib paling Ka'bah sirana pegang salam alaika Allah balaghahu nabi kamalihi Allah kasyafa duja Allah bijamalihi Allah Allah husnul jami'un bikhisalihi Allah sallu alaihi Allah wa alihi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Anam utusan Tuhan ke manusia penghulu umat harangan ajar generasi Tuhan yang termulia Allah balaghahu nabi kamalihi Allah kasyafa duja Allah bijamalihi Allah
الله حسن جميع بخصاله الله صلى عليه الله وآله الله limpahkan gajah lagi junjungan Rasulnya Rabiullah tanggai tua dan limpahkan penggula alam lagi udahnya Allah Allahullah bikamalihi Allah kasyafa dunya Allah bijamalihi Allah Allah husnul jami'u bikisalihi Allah sallu alaihi Allah wa alihi Allah Nabi Muhammad sayyidul anam utusan Tuhan ke manusia apa oleh umat harapkan ajar kata Tuhan yang termulia Allah Allahullah bikamalihi Allah kasyafa dunya Allah bijamalihi Allah Allah husnul jami'un bikisalihi Allah sallu alaihi Allah wa alihi Allah tulang kubur